Yada obi biara se eba OB4GH TV any above legend any time with prophet Nyanka baby I will be ready in Jackie Shema catch obi biara wo hwe and as obi biara woni say and then microphone baby mo OB4GH phone baby ana time with prophet Nyanka baby I will be ready in Jackie Shema the cheers of one penny for more prophet me nyina so any adofo mo baby biara wo hwe OB4GH any time with prophet Nyanka anabai me ba be show nkron ma be 24 be ma wa hu se ewiase bibi ho na anya tuntum na ekoko ana afufuo na me nche wade de hunu no obi hunu ana de wunim nso obi nim na Ghana ha na se ye wo no ade ba kwa me hunu nie obi ya ade papa onya support hwe o de sa social media ya be ya ye nyina ye tisuoi ana ye kasa wasuoi obi ka sem papa eye nkuranhye eye futuo eye education ma afoforo me ka cho se obi bedimi ehunu se ade ne ye pa abato onhwe but ma obi nko kan sebe me srameka nsema sebe eye ensemhunu udi a short time na nipa mpempem a kire guso me ka sem kire bibia woni bre ti me ka sem odi a kire obi biere wotiem se emma wo bre no enye nema bia emfa so ma odabi fa nsema ya futuo ni nkranhyesem fa nsema ya do bako another level fa nsema di emfa so bebre wabrabo na meka ko wie sai minia Kofi onwanwani na nse yen ni nsem bi abetodwa ni nsem bi abetoga na social media so a ono de no odwene se ogbo ne yira ba so na to o hye ne yira ni munyam wo niema pa wayama no na nso dasa yadane akoko anase abebe akoko ohuri ba ku mienu na akoko hu na opera so no ade na meka sa oya ade ode bo na kuma ni agiri mu no o so ogbo na yiraba so oni boni bia de tia nso na nsema o ka he no ya dane ne nsem ne esunsan no tie ni ye Kofi baby awo bia me pogo we se chiawo tie ni ye me pato next time hwe ye nye nsem bia ne so de ba social media so ye won nsem bi wo ye kan kukuam ye kan opie ye kan sumase ye kan obedwem o ti ase wiase asantifo se so bi sua wasa wo chia ne pa aseba o kan nanka ye wo mani pa unu se oyire oda odadi oda akopapa oda nsubampa omma hunu se osombo nanso ankobasa de meka chonu se sana oyire ntiase nkase biem pana wo prezi oyire no obi no mo timi bo wabaso ba te ne nipa tiase kika nsem a minim se wonsusu se ukoka mesraw kokuamu nsem ebie Kofi minia no me kasa kire wo se emma kokuamu nsem empia bonten emma kokuamu nsem empia bonten na adasa ye pewo prawa na se ye kanfo no ye kanfo wachacha mesraw ye futuo kakra me de ma minia Kofi ma wonsam kautrim me kama kiraw na gusu ahwohwe time with prophet Nyanka and OB4GH and above legend e na wo bia no na present media ye die o to net time frɛ eba so live o Facebook o ba bia o to frɛ live e de ba time number ne ye 0248 69 87 42 0546 0546 85 73 80 Adom say bomprate tiye apone meche de ntia na de me ka se esum ane han ewo no tie me ewiase ewe asantefo so obi nima obi kire what you say bia na wo hwe me no yare bi da wo so amane bi na mu ebe na yare bi oha bi ba wabra bomu a wonye solution anu di na me proper Nyanka ma point me so say eyesunsu mu haw ne amane ne dia afam fikire tenie me say dey afam fikire ibi so be se mokwa etowa no see o wotumi o de be prophet Nyanka me fikire
obacha hia tie nie so ba dai obacha hia because say abo na ni soso a odi tin so bia on fa ntwansuo tie nie utia o ya guys say yes sunsun o say ya han mo o say hono yare o yusu mame ya hwe de besie proper Nyanka jabe kan kwatse o ha anu we say kura no be me wa ye mre na me dia bi from now the yam now the fra ibi coke Adoma inshallah na ba wo ni di friend Nyanka ja na me nche what from me number so na me nche me number na good TV na ni no all the good TV na ni ni na guo ene me director me manager ba ku pe ha o problem no so uhiam ya number no the assistant to the manager number ya frɛ man me manager o boso ni ye program so afre manager no no nkasa bibia o ti betwa ono o haadwe o da fom boko manager emi sha tie ni o abawe ana ma che no tie yesu be wan so na mawu hey wa na abawe ni dini no yesu be wan so na mawu abawe na se obi se o be bon sam omo woni ndi wa brabo mu da omo ahunto bia wo na mu bia wo sanka meti abawe na me di tamia wu me di tamia wu aka ho na ma pa me tamfu nya nyame na me di aka ho me tamfu nya nyame me ka bo mu sei na me di aye nya mama ha ba bi o so biara otom jo bodo dem tieni yo abawe yesu be wu an nso ni mawu me tamfu nya nyame ana tamia wu from me number no and about so here obi go na from no mama gas am jo tell you say me was studio to bo asimi wi a ati me was studio mama wi na me mfa mama gas am bi jo yesu kristo kan sam bi wase oduma obrasiafo wo sia hantanfo kwai ya bra ya ho ase asia sunsum niema na obi wa mane bi no nam sum ka bi mu a awade fo yanso yini ba han mu me kan kra che tienie kacha di oni ne tie no mantem obrono no so no kacha nti onhwe time with prophet Nyanka ba ko pe the whole Ghana Nyanka over Ghana e ba ko pe o ta se Nyanka over Ghana e ba ko pe enemienu obi kezo we Nyanka dey fake me say ya dey e fake papa e ba ko pe tienie o abawe tamie tiedi no tamia den ma de otawo no so sorry no onyere no ye were beto o tamia obewu kwa no ana me tamfu na nyame me tamfu ene nyame na haba no na ba no na ba bi hihye so ya bi ababi be sa na ba no we no no bia o si ni sisi ma mere wa gobere mama o dia sa na mama de sa na bonu se yase kan kwe ani aduro tie aduro wo ho ya me mu aduro ni mtia ya obi aju ni so wo mu o mama kan kro ntia se wo ya aduro no wantie de ya kire no anya e de so boni ba mama kan kro bi ntia because bebrebe ya me wo aduro ena do nye do no nim dia no oba kira wo ba so wo ye wie mo na problem me ge me kan kura me kira wo mura kira osie tina me see prophet Nyanka nim dia na rade a cheye kwa me su go me ko nyina ye haban tie ni ye ana dom na rade dia dom me no so ka ho it is the ko yesunsu mu nsam a enkasa ntrai tina me say so for me preach kura na wan pon kwa papa so a wundimi ntwam nko because enu ho no so no tie yes be wan san na mawu to yes be wan san na mawu pay we na because am TV na omu busa mi nsem bi fa ba ho e wo sunsun na me kirekire me si doctor panyimi e pa phone from ga dem say ha so fu na oto no mo kan che ne say on for the number nti do anten na me hia no e tie na ba ho phone so keke ene odi dia dance afoforo yesu be wu anso no mawu
ene me tamfo ne na me kamba mu a and try se bia so bibi ni bia nke dan kian tupunu se woni ani na ho ka wono tum se yempa ma wa ka wono tum me ka kire ma me ntwa ahaba na to so wo na ahaba we go kom bijire bola so na sisi ho sa ba we na ma India sa ba we ana ma Israel India fo ene tumi aba we na no aya na so agba bi na so bisi me bobra me nwuro no me ye adwuma bi na asai me bobia bi na asai agua me ye adwuma na agu fly prophet Nyanka ja me ma hu ni mbie ana pro manager number no tie ni ye o me say den fra me manager ka che ni se hu ye ne ba no papa no ne papa ba ko ni bi o papa Nyanka ja ba ko pe na omwa ebe na wa broche na hwe me ebe wa Ghana ha ba bibiara wo Ghana o friend numbers ni mienu na me datu bia ne me manager number na the 16 chat one and 42 8 ni chat one ye be fa ye number we enye pole enye fake tem bia be fra bia ye aduma me kan kra kire sa ba we obi biara wo hwe me sabre se sunsun bi no beda wo hia prophet Nyanka ja we na ba na so no o de hye de aye tuntum no o de hye be se de hye prekese o ba yam ene na ba na fra na wa hyehye ne de afra tie ye na wa de asra nkum na wa sra do ye bema no on fa ntanka ho so be do tara tazu we se suda mi je wo ye ma cha de boni Mami ganse minjo. Okay, Zeke 47 verse 111 down. O si ye ni bia na ba. Yen fona ba se wo yade. O so lo se aban to mini bibia ni wiase. Ho na ka je wo. Na anu no obi ayi ne bema na odi gina ahaba bi so no odun so agu. Na aba na ka che ne se ka ti jade we no ansa o. Na o gina ho no hwe no. Won ti ka sa ho ka no. Mi twam na meteye. Tie yo. Yo baby na jujo guso. Me ka na kire o. Me ka. Abanu jujo guso o kasa che o se. Krati jade o ye ni mansa no je ho no he no. Onni ani pedi o wo mani wa. No mo. O ka kire wo wunte. Ti wo wajuma saya. Wajuma saya na da kwese beyi. Wa colors. Yeah, I mean, guys, I'm joke. Be no one yari yen sayari na say when a stroke, obubu for time number no. Time with prophet Nyanka enemy manager one. I could pay about for legend. Who hear me? Maybe I will be a Fred Nyanka number no. It comes a womb. Afa. I'm no kasa. I mean, guys, I'm joke. Be now you be a wo. Na ni aba be di ahia me pato ye wo sawia me se wo he sawia me pato tie ni yo aye sawia na banam de toto no max ba kokura o max ba ko ko di ba bi mo se da bi papa ne number nye me pato nye sa tie ni ye me mo ba ko na on tie ase tie aye 0248 69 87 42. A code ye chatwo 0546 85 73 80. Jerry 0546 85 73 80. Mami can say me wa hantre ni anoma wo hwe me. Obi won ma osimi de ma sa se me ko so di man Jesus body spray tie ni ye kan Genesis 6 verse 11. Nsemi wo. Okay be yi anoma. Bible say onyankopon bo nipa no de incantation bere mansa. Say obedo when you obedie. I will say okoto spray condemn
and I would dispress as no. Wouldn't in some super press as in a job. May come for time with Prophet Nyanka. Tia in some way, one summer here came. Tia as in some super fish were brow. Oh, you be a wajai. And most artists spread that. Now, already born fool. Now, I said, in front of me and count. You know, the problem you have is you know, and you be a mistake, or colors. When you are my own son, and I'm a wobre. Since on Sunday, we move. Assassin, you are my judging your boss prayer. And I was in a down. Yes, sorry about you. To me, what about to me, what we are saying. To me, what assassin so. And think I said the biennial, the bien to me. Obwa, I have grown a woody. Yeah, a boy, crew was assassin, so a boy Google form. A boy who a boy who is a yashino. A boy a cassette nipa. A boy. And then maybe you soon some want you. Would you? A boy, Messi, a boy, miss you or hear me. We'll put that them. Tell you, Fred, time with Prophet Nyanka and above for legend and OB for GH. Tell you, huh? Pebo, a boy getting, says Safabremi. No man showed the way. No one was a boy to me. And this old boss pray over condemn. I want Sassibisua, if I to die. I said, we don't make you. Saman TV so. Yes, so was the to papa. I said, oh, no, the amount of quotations, the kind. What you want to born in them. What you say? Bible say, assassin me anywhere. I already against for. Tell ye. Tis a umura, habaya. Tumle wa abamu takre wa wabrabo ende. Because I'm actually was in here. Yawa ababi ho. Yasi police ba katabi bi so. Mintimi mo sa de anything. Me pacho tie ni ye. Na wonsin so tumi wo sa habanum. Ubozo bi ayi ni be ma na odun so guso. Obada no bi ne da. Ozi ba yiye. Orofu bi adun so guye. On sa say what man na. On sa mo brabo why basa. Me ken no kra kire. Me ken no kra kire. Me your baby adun so gubi so. Obada bia no bi ne da. Ozi ba yiye. Orofu so kodun so gu aba bi so. Ntimi tell ma child money na. Me ken no kra kire. Yeah. Ye brother aba bi assassin abo. Sa aba we. Sempompo bi no wa ya nkwa fra proper na kedere nchiraw mi from na nchiraw keke from from se sene jai me pa cho mi wo studio mi wo ni pampem pe wo wiase ni na hwa mi wi am fra tienie wi am fra u jeme pa asasini abo na fra mi na chiraw de betuma ka ho make sure na tum do because asofo bi yame uni tumi osi oti won mana o yabo timi tira won so ova pa ni bi bano atatu o tira change ma make kano ya mpo nchewa usia gra uro bepi ika tira tianie so pese bi tira won so abra fa number no bro wose because they are brasini nya ngubon zo ma de fa number bi biara won de ma no ana no pai me na bi send me message says ya me da say na me show say bia wakoto nso gu bia ni kwato to nso ana wakoto nso gu aba bi so ana wakoto jan kwanta nan bi so na so waje ba bia wa eni kwato ujira akansam bi amen nso bia ba tie enu ndi na proper na gede na rode maba Ghana anu antia wodi ani say wo pra me papa ade na wo gan wanse ma ye bio ade na me nya hwa ma me kan to me nso asante force prayer e bibia prayer hwa what your prayer makoma so 7 say bia wo kode enkwantana so akodi nkomo bi nensunsunso bia ba brabo so match your prayer makoma so no wo pe asase na wo kodina so no enso wasakakra na tie no wo pe abo no se wo papa de abo nketenkete no
anytime you match out the way. Tian ye, as some will be shaming. Mitra, on the book of Wapo. Yes, your money abo. Tian ye, I'm going to grant you. Minimum, we know that here. What is here? As anti-forcing the very to Bob on the next water, meaning you make a joke. Hey, some TV we go on no more, not so for book in the pen or torture. We say, oh, I'm fine. I'm going to one. And Adoma. From me. Now, I run them from so. And chill. Now, when you're dancing, all 100 to each other. That's it. You are a baby, and I say, oh, dear, oh, dear, abba. Baby. Oh, dear, but there be a known thing of your cinema, maybe the Ebasabasa. Pro dear, but a friend and Kaja. I'm enjoying the way. Oh, just say. Oh, business down, Tim Debia, what is the day woman who will be out? Fred, prophet Nyanka. I'm enjoying the girl, dear Bassam. Yeah. And we are so good being to go, oh, dear Bassi. A one person calling to me last year. 10 years, a one person. I don't call it to me last year. I'm going to tell. Oh, dear Baya, dear Bia, and what thing? To me, a word, dear Babylon, and find out good year. 10 years, I can't catch you. Oh, dear Ba, and what tell it to me, womb. We can't natural. Ha, obviously, one who to be nobody were near. For dear Ba told them, for dear Babama, your banny Obama, tea, your bar, and your Bama. Bama, I know send you a fear, and a 2 cents your fear, and a pound on her Bama. Or balance with the Kruku Abisana, I say, no need to me your fiança. And can't show. But more than go pop or dear Babama. Never told or dine on the corner. Or a killer home demo, so well paid in the near dear more. It can't natural. And a beer floating, there be a problems with your Zikaira. Tie, Copanchina one, and a precator, to them, and so precator as soon as Tamu Sabi, 4 quarters and 40 to a beer. You about 10 to be about that damage and son of him. Then there's the proper Nyanka Jamina, never know. Yanko boy me to me, the church in him. 10 years. You see, I dear be. I have born some yadia, a canquala, a sister, a canquala. I'm a girl of so. Copan quala board, the afraid prophet and get the number nature good thing. Eh, Gideon see ya, sister B, neighbor. Or take or sooner or is announced, madam. I may tell free. She can tell me. May tell sister more the young Babasinda. Aya! Ewiase so sio biasa o chia opa Nyankopon na dis Adoma chede e cha me manko bia wan kosua me na ho me maame ona kire me ediduru ba bi na se amanfo ko school na mzo dem ede na nwuram na ye ten haban na ye sia ne ma obi si wanya white from me for number no se sia me kan kura kirawo and contract 1,000 Ghana cedis more beer. When a white, when a gono, when a babasu. Say a fibroid, and how. But when you break down with proper and TV number, no. The manager, what do you get? You have a number now, and a good TV now. 0546 85 7380 0248 69 8742. Tie na fa. Na bonya dance die. E bia na sunsun bi tetio. E bia na sunsun bi ha wabrabo. E bia na sunsun bi e odo. Ma me nche wa ba we. Ma me nche obia we. Mi nche obia. Bia we. Tie. Kopa o machem mesi de ba de o machem kopa o machem una o machem wa penyanya mesi de ba de nyanya chese ye pewa ye nya tie ni ye ene o machem na nam now the time ye wu ni bia de time ye wu ni bi ni die time ye wu on ni wo papa no bia ha
wo bia wo didi wie ne pampan wonum katame wo eze bi nawe oba utumi ewom oba wo onum beti nwan utami ewu utami yasan utami yewu emfa ye tuwadu enka udenie me gas macho bomo tije vinshan me gas benjamin wo anyi na chinyi o me kana na chiro o macham me si de ba de o macham Bible si David akochem oni awurade me chew mra me chew sie cherie pa o macham unya o macham a penyanya oba no nyanya ye oba ne obema oba no now the time here we bia kan tie se sunsumu ha bi na onamu a fe jare ebitimi di jare na anum ebitimi jare na ansa dia be ndi ebitimi jare na enu enanum na bi jare na ansa tie e depend dia etete no fra proper Nyanka ja mi hu grada na ma bom pa ya fa ho ezo di jare na ansa me kirew ezo di jare na enu ma me kirew because asande boss yem kwoti aduro mra ni ahaban so wogura sede be ya me mfa otam nyina nti proper Nyanka ja obetimi be so masene obetimi be boa mo studio ha amata mbia matimi adan aba fra number na dey to dwa no number na good TV na se no e to no no fra number mo mi ansam obia obenyame obose mi ni won sore be hia ana woni dwumakuo bi ye bomu dwumadi hu dawuro wo TV kase yisu a eno so fra numbers ni bia Amen kan se mi njo mi boko na wo so di chia men TV tiefo nyina ene Dr. Wonder ba ko pe bia wo bia because papa no woni se o ka tell the microphone say sa so fu na e fa the microphone Nyanka dem hwe ni ye juma pa I say amfo e tene nto aso everybody show so when your time I say OB4GH and above for legend time with prophet Nyanka echa everybody show bibiara e da wasi baba